Superstar Rockstar level. Coming up on this episode of What's the Story? Lelgama lelithi V Vusi lo match ay authority lenginiketwe yona lokusho ukuthi ingumprofeti. I am the beautiful man in Swaziland ngihlala ngisho njalo. Yabona matreslot. But that's match of you uhleli negay. Number 2 nangaba uzange sothwasa ungakhulumi ngetinye. Brought to you by Tattoo Palace. Superstar Rockstar level Buffett. Welcome back to the biggest YouTube channel in the country. Superstar Rockstar level Buffett. Welcome back to the biggest YouTube channel. If you haven't subscribed Buffett, please make sure you pause this video right now. Pause the video now and subscribe. Utela ga left to YouTube. Kunana button le red button subscribe. Fu click lo na ta channel be gray. Bese kuba na bell. Now so you click it aba netindlebe ngathi my ears. Eyasho ukuthi so not utaba notified every time na drop. Subscriber, it helps in growing the YouTube channel. It helps in growing the Rockstar family and Nyabona Buffett, we're going all the way up. Subscribe, and share this video to everyone, as many people as you can. But with that being said, I'd like to give a shout out to our sponsors, Njeng Njwayelo, shout out to Zimbabwe, shout out to Tattoo Palace, this is family, and shout out to Sandek for always coming through with the points. But today, mina le episode lekhona nyalo episode vele mina leben solo niyicela kakhulu and sihambe kakhulu solo nkosiyami ebenyati ukuthi if only you guys knew ukuthi sendani kuze sithole ama guests leni wafunako ukuthi singene enkingeni kwani imali diphele nkosiyami yonke nani sponsor so nisibukela kephana nesininga support it's fine sibantwana sibancane siyazama with the youth but with or without we're gonna make it. The one and only, the biggest tsunami, the biggest wave in the country, the biggest prophet. Angato ngamita ngabantu, but when you see him in the streets, so vele uyati ukuthi hayi, sekuvela kushubile noma umbona online. Prophet, tsunami, mechavi. Peace sign. Batshele sowufikile mprofeti. No, siyavusela babukele emakhaya siyavusela. Nivusela silwane, nivusela itsunami izulu ezulu kumkani ngengekho. Bathi ngokhoza bani. How are you? Angibonga mfowethu kungithela insanje ngikola ngilayo. So vele uhaqekile mprofeti. So vele ngiyathanza lokho sovela unale energy asivele singene kiyo. Prophet Major V ugqwele yonke indzawo njengoba ngisho ukuthi most requested kuthi mlaba bamcela le show lo endlula wena angifuna ukuyena ngisho la basemaveni bafuna wena yini le ngale into abakuthanze prophet lesinye isikhathi uma uphila liqiniso lelingekhathi ungazami kwakhela lomunye kujabula batakhele wena naNkulunkulu wakho. Number 2, nika abantu luthando lwaNkulunkulu nothi lwakho. Yo. Hey. Awuphinze lo mprofeti. Ngithi Major V angifuni entertainer. Number 1, I love Jesus. Yeah. I love God. I'm standard 3. uNkulunkulu wangikhanza ngigawula umobe eshuka kaina so wangentela umusa ngithi nangihlabelela ngithi wangenzela umusa ongaka so ke uma uphila kubantu ungafuni ukujabulisa abantu batakushiya bajabulisa uNkulunkulu kuze uthandwe abantu njengaMajor V kude la ngafika khona noma singaphuma nawe nyalo utabona Timothy tima utabona abantu bema. It's just because love God with all your heart and with all your strength. Ungamthathi uNkulunkulu ngathi umngane wakho. Ungamthathi uNkulunkulu ngathi ngibhululu wakho. It's not your bhululu. Yeah. Hey, magama wisdom, emagama enhlakanipha lapha uma kumprofeti. So umprofeti so khona. So batshelile abantu ukuthi so banikile lokho so sichazele ukuthi yini le nto abantu sibakuthanda. Epa sesiqale siyise back. Prophet Major V ucala nini ukujuma Prophet Major V? Not so long ago, it's less than 5 years ngepha. Yeah. Esikhaleni yini le ngaka lo endile lo vangathi bese it made you ukuthi ube in public bantu baqale bakuthanze babe neattention ukuthi wow ngoba bovela ukhona ngithi it's not like bonge. Yeah. We thank you so much my brother. Angaqala ukudumanyano. I will start my church, I will start my ministry 2006
December uma ngitholwa uNkulunkulu ngigawula umoya ngahlala naNkulunkulu for 4 years ngingajori ngingathini ngingalali ngihlala eNzabeni ngizila 2010 ngabuya eSwatini ngacala libandla eSportsini seTshwala nje la bengikhona khona ngiliqala ngethi Tsakwa libandla ngene esibhedlela ngiyathandazela bayaphiliswa abantu liyagcwala libandla kuthi 2010 ngiyashada bangishada 2010 bengingasatali ke bantwana ngathi uNkulunkulu ngidabathandazela kanjani abantu mina ngingabatholi bantwana ngithi babe nebantwana ngoba my ministry kuthandazela labahluphekako nalaba setinsizini is the gospel of Jesus Christ. Matthew chapter 10 verse 1. Hambani emhlabeni niphilise labagula konivuse labafile nikhiphe abantu emadimoni. So ngalibamba leli verse la Jesu Kristu mhlamana ngiseniswa uma mina ngagcina ka standard 3. Standard 1 ngaphronyothwa. Standard 2 ngaphushwa. Standard 3 ngaphronyothwa. Standard 4 ngakhishwa ngekwakuthi bathi ngithe 200 yini with school fees. Yes, school fees. Ngaphuma ngabuyela ngawulusa inkomo ngathwasa nangabo 13 years ngaba nemadloti. So ke lengubonile ngaNkulunkulu elithatha litalende lutho lokungende ngaduma kakhulu is the God really angimfake uNkulunkulu afuthi angiwakhulumi amanga ngaNkulunkulu. Bible lithi uNkulunkulu uthi siyawuthehlulela ngelivi laNkulunkulu. I read the word angilifunzi ke iBhayibheli lesiswati lesingisi ngoba ngizange ngifunza babe wangiphika mina ngikhulela kaMagagoni. Angilifunzi ke lesingisi iBhayibheli ngifunza kakhulu lesiswati. So ngiko ke lokungibekela ngekuthi ngikhiphe amadimoni ngiphilise abantu labagulako nangiqala lelibandla kwathi 2014 solo uNkulunkulu angisithe kwasi 2014 ngasithwa ingwenyama elive leMaswati ngemuntu bathi ngiluthi wothwala wayengwenyameni wathi kunemprofeti lohluphekako abafuna enzawo ingwenyama yangibida yanginika inzawo ngathandaza uNkulunkulu ngathi Nkosi nangabe le enzawo ngiyiphiwe nguwe Nkosi ngicela kwakha lisondvo lelitawukhanga umhlaba wonke angiladi ngilakhe ngamalini it's over 1 million ngalakha lisondvo lokunye ngeke ngikusho solo bantu baphila ngathi angadumi ngeke ukuthi mhlambe kube lihlanya kwasi 2019 kwaba ne-COVID-19 kwaba nema-storms salamba kwaba njeya kwaba netikwene diabetes impilo kwaguquka ngisho likhaya even ngisho umkami waguquka taguquka tinto tabhetha mbamba kwathi uNkulunkulu wangembulela wathi kutaba ne-unrest 2021 naka ngitshela uNkulunkulu ukuthi kutaba ne-unrest wathi Major V ngathi Nkosi leli gama lelithi Major V bese baba nengibafundisi labathibita ngamfundisi lamini labathandazela abantu kumathaba ngathi ngisensabeni kumthimba wathi uNkulunkulu angithi ligama lelithi Major V leli gama lelithi V vusi lo major authority lenginiketwe yona lokusho ukuthi ingumprofeti kwathi 2021 nabaqala sasinalabanye amadoda wathi uNkulunkulu phambana nalokutobulala live phambana nalokutobulala umnotho welive kakhulu lokwangenda ngaba nebuhlungu naka ngitshela uNkulunkulu kubona kusha Timothy Temandiya kusha emabhizinisi emandiya kakhulu ngathi Nkosi ngamane ngife lokhu kuyinganuko yelive kunemagama ke uNkulunkulu la ngifundisa wona wangitshela ukuthi it's not a republic live leli akusi live it's a kingdom kunenkosi. Number 1 I respect buve bami ngiyayihlonipha inkosi ngiyawahlonipha eMaswati but lo moya lo wawungaqhamuki kuNkulunkulu wawuvela kuSathane ngalwa ke bagcina bangibita ngelihlanya Major V labanye uphi lo lihlanya lo labanye bangidweba bangibita ngawo onke amagama but mina ngangadi kokuthi angilweli impumelelo yesikhashana but ngibuke kusasa ukuthi
uma ngabe abantu abami ngabashiya la ngilabashiya khona noma libandla ngilishiya embangweni nasemsindweni ngumuphi lo nkulunkulu engumkholwa ngoba nawufunza iBhayibheli Jesus Christ it's a king ngumntukulu waDavide na Jese lokusho ukuthi naye kwakuyinkosi kude live lelingabuswa yini ngemakhosi kwasuka ke lapho ke abaluhlanya ke senginyokwa nabantu bonke ke but ngangisolo ngibeketela kwaphela ke konke kwagcina kuduma leligama lelithi Mejavi. But I want to talk a truth. Angifuni mina nawukholwa uthi ukholwa ngqono kunalomunye. Angifuni mina nawukholwa wehlulele lomunye umfundisi. Number 1, uNkulunkulu nakadala umuntu ekuqaleni lithi wena umuntu wafanana naye. Kude umuntu lo yokumikisa kuNkulunkulu but nguwe lo yodiyela kuNkulunkulu. Lokungakuyisa kumuntu ndaku lento ngenda kona kungimaketha etiven. Hayi kusini ngimaketha kuNkulunkulu. Yabona. So ke lengilwa nako nginaku lokuthiwa icolonization. Yekujajana nekwehlulelana wena unje. Mbongele lo munye umuntu nakaphumelela ezumuntu lokholwa. Lengifike ngakunaka ngelive laseSwatini. Live laseSwatini ligcwele nakulokuthiwa inhlitho lembi nemona nekungathanzelani nekungabongelani nekungavumelani. Munye mina umfundisi lo ngithanza kula eSwatini. Ngakubeka nje kube sobala. Umfundisi lo ngithanza kweSwatini munye futhi ngiyamthanda. Is Bishop Nash Shongwe. Umuntu lengathi noma ngikhathatekile angishayele. Nyalo bengingathola ingoti uyagula usesibhedlela. Uthi shayelani Mejavi bathi uthole ingoti. Nabantu bangafunza impilo kuba benesh. Kukhona le bangakuthola ngikutholile mina. Nenhlitho lenhle lo babelona. Ungethwele wangethwela. Mejavi ngeke ngivuma unhlupheke. Kungako ngithi ngiyambonga uNkulunkulu kokuthi angende ngibe ingxenye yelive leMaswati. Nginyongiwe nganyongwa ngicabanga ukuthi nikubonile lokunye badrawa ingomo bafaka inhloko yengwenyama badrawa ingulube badrawa ingulube bafaka inhloko yami bangilalisa nengwenyama. Simine ngathi mina ngakhuluma emagama ngathi bantu bayabhubha ngenxa yekuswela lwathi. Emhlabeni siyatsingana. Bani prophet. Batho ingulube. Batho ingulube ngayibona le video phokona uthi. Baphokona bothetha ukuthi ngibani ingulube. So akusibo bantu belive. Kwasuka lenye indvodza lengeke ngiyibite ngeligama layo. Yathenga abazalwane lebakhonda kimi. Mina benginyonga abazalwane bami. Mina mntwana babe esonweni lami bengimakha 400,000 ngenyanga. Iteam yami beyihola 130,000. Praise team uFrance bebahlabela kimi. Bonke bebahlabela kimi bahlabeleni. Lo 130,000 ngiholele ama-bodyguard sekukonke. Oh, okay. Bani ngibaphethe imoti itingi 40. Bantu baphethe imoto. Ngibaphethe imoti. Bekuke kwenteke Sunday. Ngithathe onke lamabhaskiti ngiphe bantu lomnikelo. Kuthi thina qala unrest ngathi kunakuthi ngingajajuliswa imali. Kungqono ukuthi ngikhulume liqiniso. Bethu batongishisela ngababona behluleka ngathi shisana. Bangigijimisa ngethi baba. Hayi kuthi ngiyahlanya mntwana baba. Kuthi uthong entertainer ngiyahlanya. Ngiqale eMaswati athi. eMaswati akaphile liqiniso. Asiphumene enhlitweni lembi. Asiphumene ekubukelaneni phasi. Asiphumene ekugqikaneni. Number 1 noma ungashumayela ungumfundisi uzugatuka umlomo. Kuthi umfundisi lokumikisa ezulwini. Lezulu asicelela. But ipromotion isiyaqelela. Tibusiso siyaqelela. Mina ngingumprofeti, ngingumprofeti.
uNkulunkulu kangithumelanga ukuthi ngiyohlulela. Wangithuma njengaMoses. Wathi hamba uyesiveni sema-Israyeli eveni laseGibhithe lasiqilatheka khona. Kunana indvo ke lekhona. Kukholwa kubili mfana baba. Kunekwehlelwa sithunywa uzilile. Kunekufundzela kushumayelwe eBible of Theology ngandawo kwabito. Jesu wehlelwa umoya longcwele senzabe. Nawehlelwa ngumoya longcwele. Kunalethi imphawu lekumele tiphile la kuwe lokuthandwa abantu uthi wena ngithandwa abantu. Kunethi imphawu ta Jesu Kristu ngoba Jesu bekanganawo lawo maqhubu. Akufuna ungumprofeti ungumfundisi ube namaqhubu. Noma ube ngumuntu uyesontweni kanti enhlito lembe. Noma ngawe uyaphuma uyokhonda esontweni lemuntu. Mtshele lo babe losuka kuye ukuthi angisakhoni babela. Sengiyokhonda le. Ngoba waphuma nemaqhubu kunengi lo yofika ukone la uyakhona. Ngaba nenhlanhla ke mina natoshona mkhulu ufaka utho sekwesi. Ngabhutha kwakhe umbhoshoko lomuthi lofikele etule emafini. Avele ngetibuko ngangamathi ngoba mina ngwakahobe ngiqawula umoba emhlume esimunye. Kwathiwa angafi lo babe ungambona. Kukhona into lekumele uyithathe. Ngamfuna ngasitwa ngilomnye baba wasibisi. Ngaze ngamthola. Bekunemntwana wakhe Elijah. Saya nasifika ngamkhanza sagula ngasaphuma endlini. Nangasaphuma endlini kwathiwa kunemuntu lokufuna komkhulu. Waphuma kokotela wathi mongqole songitshelile ngawe. Wathi angiguqe phansi bangiphethe umnikelo lapho longanga 1000 ngiphethe necross. Wathi lento lela kuwe iphathe kahle. Wangibeka tando waprofeta omkhulu ufaka uthi bengithi ukujuba kancane prophet uthi bathi lo mnye umfundisi uthatha abantu besifazane. Yes. Bengithi ngidabuka ngoba umuntu wami utawulandzela bo utanga kuwe ngosi nawe mos bathi lesifazane ukhona la kulesifazane. Benze kunale video yakho la uthi khona leqansi ngiyalithatha. Kude lo ngalithanza eliqasi. Kamna kethu singabe nemanga. Na ungalithanza eliqasi unemanga shothi uphakuliwe. Okay nginakususela kuphilo. Ufuna selikhuluma iqiniso ubuthakathaka sibuvume. uNkulunkulu wake wabutha Solomon ngalelinye ilanga. Wathi ufuna ngikwendeleni? Wathi wendela babo wami Davide umusa lomkhulu. Wazi wambeka nasesihlalweni. Uthi ke uNkulunkulu ngoba kwehluke kunana into nayo. Sibusiso akusikokholwa. Ungabusiswa ngako konke. Lokutawusolwa abantu benyama nengadi. Kanti uNkulunkulu ukubusisile. Uma uvala iBhayibheli lithi Jesu indodana kaDavide ngihawukela. Lo Davide ngilala dala Solomon inkosi Solomon. Le uNkulunkulu ambutha uthi ufuna ngikwendeleni? Wathi wendela babo wami umusa lomkhulu nami ngendela. Wathi nginakunika longazange sokube nakho. Wathi nginakunika ngisho kude inkosi etafana nawo. Nawufunza 2 Kings chapter 11 verse labo verse 3 lithi wayenemakhosikati la ngu700 netingane leting 300. What is a blessing? A blessing is not a Christian. Ubusiswa ngato tonke tindlela. Even ngisho bantu labakholwa kufuna ba understand ukuthi Jesu lele bakhuluma ngaye is not a spirit, it's a human being. Lo khamke vele ma Israelites weta ngamoya waNkulunkulu. Uyabona? Ngiyabona. Angathi kumbe yabona. Bengifuna kuva le answer le direct kusho ukuthi uthi wena mprofeti ukuthi bosoyilandza ngeBhayibheli. Angikhaze kanje. Sithemba usivela kuNkulunkulu. Singayengani emanga. uNkulunkulu Jacob nakathi awusebenza kaLabani. Bekasebenzela Rebecca. But Laban wathi akasebenze another 7 years. Atothola lomunye umfati. Ufuna ukunderstand lo. uNkulunkulu ubuye ukhuluma naJacob unesithembu uthi buyele eveni lakini. La wabelwa khona. Ubuyele kumnakeni. Wathatha abafati bakhe wabagibetha. uNkulunkulu akasi umuntu wenyama nengadi. Is the spirit. Akaqabangi lokuqatshwanga ngumuntu. Number 1, you must understand ukuthi ngeBhayibheli umtimba uyathengiswa. Bekufuna ukuthi ukwani.
umbukela kabhale phansi akahamba ofunza Genesis chapter 38 lapha endas Tamar watsengisela babe dala wakhe umtimba afaka iveyila wamdayisela afaka iveyila wakhumula izilo wamfaka indandatho wathi abahambe bobu kwamalukatane bakhanza samithi wathi mkhiphele ngaphandle nimbulala wathi malukatane lo ngifakele indandatho nalenduku le akube nguye la ngibulala wathi babedala ngimla ngingawufeza umsebenzi uthi ke Jesu ufunza lo Genesis chapter 38 uthi lode sono akathathe litshe aganzele umfahle emamkhanza aphinga ukhuluma incwadi yeGenesis chapter 38 you must understand bazalwane the spirit nekubuka kwakho ngemehlo enyama ngichaza ukuthi nina anikangibuki mina ngingimejavi lendlela lenginyonga ngayo but God he reveals something la impilweni yenu kuthi kukhona mejavi lebeka ngakwenda vele kunjalo. Number one, bantu abasabonga uNkulunkulu sebabonga emadimoni ngaso sonke isikhathi. Wabhala ithathu emadimoni. Watgqokela isiqephe emadimoni. Wenda lokho kuphi kwaNkulunkulu na? Lesakubongela uNkulunkulu. Sekude. Bayibona lento le. So bantu labakwendako la mntwana baba mina bengaqela ukuthi asebahlale phansi bayekele kufunza ideologically bali understand live laNkulunkulu nyalo sinemanga ukuthi bantu bakhuluma ngemadloti ngalokho nalokho ngamejavi ukho emnakethu lale Moses lele bakhuluma ngaye bathi ukhiphe Israel eGibhithe wayephethe induku leyinyoka wayinikwa uNkulunkulu angakunika noma ngiliphi lithulusi lafuna ukuthi ulisebenzise but lelingeke limukelwe ngumuntu longekho in your level letawumukelwa kulolo kule level yakho ungathi nawuve umfundisi ashumayela bese ucabanga ukuthi kukhuluma eNkulunkulu funa wena ubese uyombuta ukuthi Nkosi ngiko yini lo lokukhulunywe ngilo na ngoba umuntu nemuntu nakadalwa isibelethweni senina akakatalelwa iblessing yalomunye umuntu but utalelwe yakhe Joseph wadalwa nabo mnakabo but abazange bamukele eblessing yakhe it's like a Christianity now abamukele umuntu ukuthi na ungathi noma kanjani no udava sebathi Eden yabo that is why ema Christianity ahlupheka ngaloko ukuthi agatsa tintfo lekumele ngathi gatsi hey Prophet Mejavi ngiyacala ukuthi iaudience ishaya etandla Prophet solo besaqala ukuthi in the middle of the shoot uvi Prophet iphecuma izishaya etandla shothi ifikile Mejavi ifikile tsunami ngayibona esontweni ithi sohlangana emigalo njengoba sesihlangene yathatha hayi siyabonga ukuthi ufike Nceko kepha ke ngifuna ukuthi nyalo sekuhited kakhulu sekushisa kakhulu sengifuna sibuye nyalo Prophet sicale phansi ngathi siyakhulisha siphindze sinyuke naye bafethu lokhu senibukele please as a breather pause this video subscribe tell everyone about this YouTube channel and most importantly share shout out for the support siyabonga the platform is growing and we just got monetized by the way so gents officially we got the letter which we got monetized now it's about to chow the YouTube money yabo so if people need help they must let me know also in description corner Instagram and everything Prophet nyalo asesibuye ke bengifuna kubuta la nguvile ukukhuluma ngendzaba yemadloti neChristianity sengifuna kuyibuta lo muntu ngubhekise kuwe straight nguve uthi wathwasa is it kuthwasa noma kuthwala wathwasa noma wathwala awuthwalanga emadloti awuthwalanga shothi Prophet Mejavi akathwalanga ngoba ngibudiswa ngilokuthi ngifuna lo clarify ngoba estradini yatimosi but hey wathwala itsunami okay lokubanga ukuthi bathi ngathwala ngozi 2021 unrest bebashiselwa bonke abantu ngababita ngathi abete batoshiswa the real God uNkulunkulu mntana baba
ngakutshela my brother noma banganginyonga bathi luhlanya but uma ngidamthola mina ngagcina ka3 ngamthola ngisetule Ntshabeni kwavuleka izulu wathi uyabuyela ekhaya uphilise labagulayo kwavela mkhulu lo Talamake wathi kimi vusi ubuya ngathi angathi mkhulu wathi imoto yakho tiphi ngathi angathi mkhulu wathi kusuke namuhla ubuyele eSwatini ube rich uvikele live bokuphi kani bengise South Africa. Oh okay ngicosithathe vele usibeke ngoba sizuke saqala saya straight for Okay. bantu labafuna kuyati tsunami kusuka Okay. nehlala itsunami nje ngicosithathe ekutaleni kwakho bese unyuka nathi le journey yakho Okay. ngoba kunebantu labakubukelako laba inspired ngale journey yetsunami ngale journey ya Prophet Major V lokuthi babone ukuthi you can be ushito ukuthi uNkulunkulu uyathatha lead alinde something so Yeah. ngicosithathe Prophet nje unyuke nathi kuthi ekutaleni kwakho ungibani igama lakho le mbamba laba ngiyalona nguvile ukuthi baba wakho akakuwaphika unyuke nathi brief masinyane nje ncebo Ligama lami lekutalwa ngingivusi Vusmusi ngitalwa kaMagagu lenzawuni yasesihoye kaMavula esihoye ke ngikhule ngishaywa mina khule ngilusatha inkomo nabasemaphathini mina ngisethe ingomeni ezange ibe mnanzi impilo yami ngalelinye la ngangihlushwa stepmother ngifuna ukukuphika lo ngalelinye la ngangaphosi ngathatha insambo ngawuthi khunga stepmother sithi sithatha imali la gogo siyoyiloya gogo wami ukhona una 99 years una 99 years gogo lo Talamake makwami una 59 years baba una 62 angaphili impilo lemnanzi bantu bangaqabanga ukuthi mawukhuluma ngaMajor V ukhuluma ngemuntu ophuma la ngiqale kusebenza tingathethe bantu lapha enhlangana kumahamba ngisitwe ngilomnye make khoza lebeka phethe amawesele onke la kaNgwane bengihlala naye uNkulunkulu uqale ukukhuluma nami ngangina 7 years angikhomba emadloti kuthi ngayalapha ngesokwe but ngangena ngahamba ngalapha amatinda pho ngisuke sihoye ngetinyawo ngawufika dokolwa ngetinyawo ngathwasa khaba ngibita ngemthakathi vele ke bengikanga ngoba bengithakatha vele ngathatha inzuzu ngayemandeni ngangena emandeni enkomazi yangithatha inzuzu ngiyayathi kuyibona ihlathu nje ngathwasa ngadliswa nje leliphila ngikhuleleke kagogo ngishaya mbamba hayi kancane awungangivula lamtimbeni nginetibadle etingayemuva kungako na utsinza mina ungeke uyivale leyo mbi ngiyalwa ke vele nje ngeze kancane prophet hayi ngiyakuvuta nangesikhohle ngifuna Okay. ukuthi sicacise la thine ikakhulu sibantu labasha kuyasifascinate noma kuyasichaza ukuthi sive ukuthatha umuntu wahlala phase emanti wahlala phase emasikhathi esinganani no bengiphuma ebusuku ngene ebusuku ngiphuma ebusuku basekuseni phase emanti phase manje sike saba na gogo Phondo lana yena umshothu umlapho wesintu sambuda sathi kunjani lengaphasi wathi hayi kuyimfihlo mhlambe nawe okay Nkosi angeke ngikhulume kabi ngemadloti ngiqela si understand live la komoya yes hayi kukholwa sa understand live la komoya spirituality over religion thank you no asiqhubeke ke uyangiva ngoba uyabona na Nkosi yonke into le lamhlabeni indalo kaNkulunkulu ungathi na ufunze iBhayibheli lalo ulifunze khona ubese uhlulela lo munye umuntu ngoba ukhuluma Moses uthi ningayi kwabane madlozi labathwasile ngoba naye unemilingo yakhe la idlala kuFaro uma ufunza Matthew chapter 9 verse 12 Matthew chapter 9 abalifunzi bafundise iBhayibheli lelo Matthew chapter 9 verse 12 uthi Jesu logulako nguye losukumako loya enyangeni logulako nguye losukumako loya enyangeni then bafundisi asingakhulumi ngetheology number 1 izila
ulalele sithunywa ulalele moya kuthi uthini kwakamagagula akusiko kwakaNkosi kwakaNkosi akusiko kwakasibanze kwakasibanze akusiko kwakamathebula umuntu nemuntu uphiwe laphiwe kukwenta yena hayi ngekohlanga glory hallelujah no it's an entertainer that is the original uyabona uma ubona umfundisi Shumaye nginakubekusela mina afuthi angifuna ukugegela mntwana ba ubobuka ukuthi emazulu lamaningi aphumelela njani abantu bakaZulu even ngempaqanga even ngako konke even ema South African amhlonipha Shembe emazulu ngoba uNkulunkulu na uhlonipha ubukhosi balelo live naye uyakuhlonipha uthi ungangihlonipha kanjani uhluleka ukuhlonipha lo lombona yabo asingakhulumi kakhulu mina mnakethu ngakutshela the truth ngamane ngiyongena esihogweni asingakhulumi kakhulu ngemadloti ngoba sikwati ukuthi kuyini liBhayibheli lithi kwahlatshelwa ingoma lethi inyange ngulu ikho nala ogama nasakubita wena leligama kuthiwa kodwa nginqamisa banele banele nasangilahla nya banele ngihlubethi banele nasakuthiwa inyange ngulu banelela ingiveta kuma TV siyaphakamisa banele no It's tsunami in the building. Ngufake uphila mtoti. Phila mtoti. Sangimthala mfowethu. Ngimncane ngeminyaka but la ngokwamoya mina libandla lami lilayisha over 1000 webandla ngekhathi. Bekune overflow la ngaphandle. Uyabona sinakufika nathi mprofeti usibeke etandla njana no tandla tikhona but kunesikhathi lekudzinga ungabekwa tandla njengale ngisho kona ukuthi mina ngangenwe edlotla kaNkosi but angikhulelanga khona nganela kusanguluka kwabuya sibongo sakhabo maka makwakhona kangalotsholwanga angadekwanga it's a chaos leyo lesibongo sakhabo maka siyabanga uthi ke lomunye usho ngani wena phela kube Jesu inkosi yemakhosi mfowethu ngaba basho ukuthi indvothana kaDavide inhlitiyo kaNkulunkulu hlumela lika Jesu lokusho ukuthi sibongo it's a counter emphilweni na Isaka wabusisa Jacob wasuthi hambe kagogo wakho la uyothola ubusiso khona lokusho ukuthi asingawalahli lamasiko ngenxa yokuthi sesiyakholwa we love you Lord we adore you Lord we lay our lives buya kule nyama uyigqokise ngoba noma ungahlabela ungqunu bathakuhleka labantu lobungqunu bakho uNkulunkulu asimboni ngekuhlabelela asimboni ngokuthi uNkulunkulu uzile kakhulu simbona ngetinto lasendela tona kungakwathi ungithethe down wangibeka la wangisusa la wangibeka la it's just because banele kunento la kwenteleyo mawukhuluma ngamejavi noma songamnyongo umbethi emblem sengilihambile lelibanga uyangiva bane so ngifuna ukuchaza abantu ukuthi kuya emasontweni akabele ungasibakholwa kakhulu number 2 nangaba uzange sothwasa ungakhuluma ngetinyanga yeah nangaba uzange so lapho ungakhuluma ngebantu abangalaphanga uyayibona into le mina moya umprofeti engumthanza kweSwatini Bishop Nash awuyumkhanza kwatila uyumkhanza aguqukile wazi wakhanza umuntu ashinja akekho lo uNkulunkulu kulomuntu akaguquki lesimphethe even ngisho nangake ngikutshela iqiniso ukuthi na ungalandzela livangeli laba beNash ishongwe ungajabula livangeli laba beNash ngilela mejavi mina wazoba nenhlito lembe ngithandazela usuku eqeleni kwami yeah ngamthola uNkulunkulu wayihlanda inhlito yami kangangaba noma ngathi emejavi thatha indlu nikedelo ngakunika ngoba ngeta nje ngiyawutshenja ukhulumile mprofeti siyabuyela lapha ekukhuleni sesitawucetha ngoba ngiyade umprofeti how long have you been rolling okay it's cool sitawubuyela lapho Nceku nangabe awumind
lana igama esho nje mangisho ukuthi what's the story sifuna ukuva ukuthi lo khona tot ikhulumela bathi ngesingisi straight from the horse's mouth sifuna ukuva ukuthi umprofeti uyakucitha noma uyakuvuma bathi umprofeti ekhambeni kwakhe makwakhe ukuthi lo khamba kwamakakho ukuthi akasakhoni prophet major view business toko bathe cherry vele up and down azali kuqiniswa ngoba ngivile ukuthinza ngibuthiswa ukuthi ngivile ukuthinza usinaye wajika cha kungamanga ukuthi wahamba ulekhala bathubane ulekhala usekhaya wakuva ke phela ukuthi wahamba sicale lapho no wakuva lo angibekise kanje Nkosi kulukhona kulosalibandla kulukhona asengibekise ngakubekisela ngifuna nekufake emoyeni njengoba ula kulomsakato lo ngifake kuwo wena ungamthathi umuntu lothanzana naye atohlala la akubukele ukukhuluma ngoba manenge emacherry la tawuhlala la akhulume nawe bese bathi laba uyambona ukubuka njalo umntwana uyakuthatha kuthuke kufika indlebeni talo muntu lo Tanzania mina ngilinyetwe bazalwane labe batshela umkami ngetinto letimpi nale ngingatendi ngingene evangelini mina bengingajori 2007 8 9 10 bengingajori ngalali nginele kuthatha umfati 2011 kwaba nebazalwane baba nesigungu batshela umkami major visited mina emnakethu ngatalwa ngembida lengikwenda kwangikhombi lomnye umuntu but angifuni ungisole wangisola ungidala ukuthi ngiyende lento lo ngisolela yona ngiphila leliqiniso noma ngafa mntwana babe ubokwadi ukuthi major V nginebudlelwane lobungetulu naNkulunkulu sami sono ngesami naNkulunkulu wami umkami akahamba ngolapha ekhaya ngamshiya mina ngesizathu sokuthi kunengilana kuva ngami kulabantu la ngakuphathi angihlali futhi kule indzawo ngicela neyongishutha ngihlala ethembelini ngakhala ikamera lami even bani babamba ngithanza Yeah, what's the story? Tsunami ilani to addressa onke ama rumors abekavakala. Tsunami ngicela ukuthi uqhubeke usichache besiphozile lena na usho ukuthi okay, angikubale kanje Nkosi. Angikubale kanje. Okay. Ngibe ngumngane, angikubale physically ngoba niyangibutha. Yeah. Ngibe ngumngane namakawukawu mina. Smela. It's bosom. Nakathi ohlabelela kimi bengumnika imali. Naka campaigner wathatha umfana lebekashuthela yena watoshutha kimi ngimkhambenela isiphofaneni ngimendela konke isiphofaneni but lokwasilimata kuze singevani kwakhanza ukuthi nabakhuluma tabo taseParliament mina athi ngifake la uqale khona lo msindo kuze major yahlazeke ayisinge mfati lento le wasuka lapho babhala emabhena bawabhala lekami esondweni bathi major V uthi bantu akutelekwe kanti mina ngangikhulumela iCovid-19 kuthi bangaboshwa abantu sitawudlani babhala lamabhena nangiqala ukuthi mina ngifacea lenkulumo leyo baqala kubhala kabi mina kuFacebook baniketa zwemathi iinformation le wrong bathi mina ngithweleka lo mahasha kuphi balwa nami ngilake ngaqala khona kuhlazeka bahamba bazalwane kwaphela konke ngahlekwa athi anginankinga as long nangafuna umuntu mina bengibukela ikusasa kuba besimelane nenhlala kahle lesha but this akusangifaka lokho emfathi sekungena muva ngekwakuthi mina Nkosi ngilobolile 15 umkami umvulele ethiwe mabhuchari ngamvulela ilaundry ngamthengela iX5 ngamthengela i7 Cities ngamthengela iVolvo Hi man ngamfundzisa wabangithishela ngamfundzisa wabangimfundisi mina ngigcine ka3
konke la esontweni le committee praise team konke bekubukwe nguye. So angeke ngikubale kwelikhaya lami ngoba ngendeka ngalelinye ilanga uNkulunkulu tawusenanqa isicolelayo noma sibe nekuthula. Bahlekisile ngami anginankinga na. But we thank you so much ukuthi 2024 bathi ngiluhlanya but ngwenyama inkosi Mswati wesithathu yathi hambani nibite eMejavi atothandazela live leMaswati oBlack Sam. Njengoba ubona lina litulo kanje kuthandaza eMejavi. Hayi man. Nyalo lekungimangalise kakhulu wena tatiteka letakho tenhlupheko. Lekungimangalise kakhulu dingakhe timayini yalo letivulwe ingwenyama. Yathi Maswati dendeleni imisebenzi. Leliveleli mntwana babe leseswatini lihle linekuthula linepeace linako konke. Kodwa nalingayekela buthakathi. Liyekele inhlito lembi. Emakhaya la sitalwa khona siyekele umona. Kuthi la singaya khona. Kunento ke lengijabulisako ngike ngaye eMozambique. Ngayikopa impilo eMozambique. Abadalwa nzawonye. But eMozambique ngeke ungene uqhekezela umuntu. Ngeke uphathe busha. Ngeke eMozambique ubulale libhodlela. Ngeke nga12 uhambe. Leni labantu banebudlelwane. Bayasebenzisana babambisana. Thina eMaswati nasingabuyela kuunit kube nenhlito lenhle. Kuthe la singakhona. Uma uvulela isonto wathi ukuthi sibusiso sakho akusiko kezulwini lo bondla wena. Njenganange missionary lathi akholwa Jesu ayanikela kodwa imali akayathi usayisaphi kuthiwa iyendlunkulu nesendlunkulu awathi uthi nguphi. Bantu kwasi bangakholwa uNkulunkulu waMejavi man Nkosi yami. Angisathi. Ifikile tuna. Hey guys, ngiyakhambena. Awatshele ya campaign man. We don't mind. I confess in English. Bantu ngathi bangakholwa uNkulunkulu waMejavi eSwatini. Bayakela lamahehenyana. Ngoba lamahehenyana tosonisa. Bobani lamahehenyana? Lamahehenyana mina kethu ngilalathi asisebenzele ibunjinga. Jesu soyabuya. Emna kethu one word. uNkulunkulu nakadala umhlaba odalela ukuthi kube nebantu. Ngike ngababuta abantu ngathi kwentiwa yini ukuthi umntwana adalwa afile esibelethweni. Bekangadalelwa yini ukuthi athi uphila kuleli velele. uNkulunkulu mina kethu asingamqabangeli. Uthi thenza mina ngiyawukwenda udlela ifa lemhlaba. Singaphothi asebenzele ibujinga Jesu. Uthi umuntu ongayifuni manje nabujinga ayifuni. Nawe lo ngibithile la mina bengaqele yabona abantu abababe labantwana laba bobanele. Basebentile ngoba nababita itsunami. Batile ukuthi iyanikelelwa ngidlile nje lapha ngidle 2000 laba nginike yona ukuthi itsunami. Asingayanga nangiva banela tokhala ngekhokuthi ukuthi support uyahema kanala nginike yona uyithethephi lo 2000 ngoba ngidlile Ungajambisi nobathi bathi sinemali bathi asibambe inkuni. Abunangenga mina nje mina ngathi unyalo ngisenge igrosa nga 2000 rand. Usaphazile banini. Kanmen fihla enimane. Asifuni lokujambisa ngwamna seside batawuze bathi lalela lithi lembumbuthe leyaphiliswa Jonah chapter 9 nawufunza verse 8 lithi yahamba yatshela abantu bonke kuthi ngubani lo longiphilisile. Nami banele kuba kwanginika imali ngangedela ngoba ngibonisa ngidong expose. Hayi bathi vele prophet singaqhubeka kakhulu siyabonga kakhulu ukuthi ufike uyathi ukuthi bengingabelieve ukuthi udakuda ngicabanga ukuthi kude umfike believer la ngoba sathi nasicala igama lakho lavela ngathi mina hawu
kanjani hayi man ngabe sengiyahlanganisa ngekuthandaza nami ingcebo nekuthi sihlanganise abantu uthandaza kwendlula mina ebanele hayi ngakwamoya hayi so ungivile ngoba unginikile 2000 lezo zakho shothi incane hayi ungesabi incebo sathothole emagigi lamaningi sihambe soshumayela lapha nalapha sisatobitwa sidle le mali Yeah. anti siyaphi eSouth Africa South Africa nya South Africa bengifuna kuvana indzaba lenye sesiphethe Yeah. ngiworried ngesikhathi sakho ngoba ngiyazi ukuthi ungumuntu lo busy kakhulu angisibhizi ngoba unginika imali sengidawuthini ebanele ngoba lo umgola emhlabeni imali kanjalo prophet bataze abayibambe khona lapho so mina ngithi butile nje banele ungaqhubeka ukuthi $1 niwathathaphi YouTube amadola ngabitha mejavi bazalwane angikhulume nje liqiniso ngimangele lapha nanyala bakashuthi bafike bangiquphela nje imali bathi basitwa baka YouTube as a prophet of mejavi yeah a prophet but uyababulala abantu buka abantu bambe hey man Hamza afake la man sanibonani sengiphuzile sanibonani kha le video yakho ngiyithanza ngoba sikhe sanibonani bese uthi ay happy song it's I'm singing it's a singing no I'm singing vele automatically phinze kunana la ubhukusha khona bobula bobhukusha I'm not going to keep a peace uphila busy bethi ngiloya lapho lethi mbaka njengoba kutshela ukuthi kuyaloya mntake imbamba yaphuma mbamba mina ngifuna si-address naye uyapost i-tsunami iphethe ayisuzu silwane next thing sengiyibona iyakhina manje i-tsunami seyithi ayisuzu kanjenjanyana bese kunjani lapho ungesayingene mnakethu leyo banginika iBokley juice neskipa but lokujabulisa kuthi ngayishayela ayisuzu ukusuka kumathapha ngawufika eBabani kube mamane bangilingisa mkhunu wase South Africa nga-advertise ngayo phela abanginikanga ke but ngibona nje the entertainment ukuthi mejavi is very expensive all everything's bayilanza bakushaya nePokley juice neskip phela abanele ungaqanisa usatwethwa nesingisi so I tried as a prophet but athi ngisathi njalo ngikhuluma njalo ngoba ngisahamba ngise-America Tonga ngishini ngisa-America mina I am a producer bengishayelwa nguFrancis Dlamini use-South Africa athi mejavi sakubhorela indlela ungathi nawe wena namhla uthi Chelsea nakusasa udakuka indlela yempumelelo i-tough labaningi nina nikabona umejavi lowile we thank you so much bafana baseSwatini uNkulunkulu ngathi anganibusisa anendela umusa abantu abaningi bathi uthi mejavi luhlanya but ngibonga ukuthi nina as it is niyambona mejavi ukuthi angiselo hlanya ngalikhuluma liqiniso mina mnakethu angisebenteli kezulwini number 1 sebentela kumesaba uNkulunkulu nekumhlonipha as a child of God abayekele bosinzisiwe kuthusa abantu ngesihoko Illuminati where asimati uNkulunkulu usebenza kanjani number 1 kube Illuminati khona abamfunzelane Abraham lathatha umntwana wakhe wawumsonza enzabeni
uNkulunkulu waveta inyamatane. Bakhulumelane ngaJesu bangawugcina umthetho wakhe ngoba Jesu bekangasebenzi nebantu kodwa bekasebenza ekhathe emfuleni. Bafundi bamkhanze ekhathe emantini. Ngize ngakhuluma ngaleni nyoka naye lekuthiwa iTornado le khipha. Ngiyibona. There is no God without sign and wonders and miracle. Wathi ngansi ngisathane noma uNkulunkulu usuka hamba lo. Netsunami watingani Nkosi. Watingane ngoba ngitsunami vele mntana baba. Njengoba ubona nengibitaliana litulu. Ngithithe Nkosi 2024 give us a grace. Bengingabelieve ukuthi tasolo ngiyamangala ukuthi ufike. Angifuni nje ngisilewa ngikuvethe uyathi nathi nangushayela wavele le ndlela esakhuluma ngiyabatshela i-team ngithi eish uyathi ngikhulumele na Prophet Major but angisiko sure. Bengingayekela 2000 unginikile mama. Ikhona kancane ngokwetha kahle sinesiva ngathi incane leyo ebeke ngathi nasinginikelo 10 lobomfundo bengifuna lo 10 nasinginikelo 10 lobomfundo bangilopha nangilosha mandlane mina kethu banginika 5 kanti bekubekwe 10 esipakeleni uyini ke pha yena ngibani ke phana lobolwana mbandlane uyini yena uyiphudemo obekwendeka nasenkosifakele fight ubelelelana Facebook demo to mangololo ansi mina ngimangololo mangololo yini angisi kuna mangololo ku nema comrades yini mangololo ngilabamele liqiniso I live ngoba kufuna sik understand wena bane lokho sik address kube clean for bo la kulenvo le banene bebathi babulala noma bukhosi but kude kwebukhosi lebakubulala a business crash manje now uthatha lokunaka sabuleyo amabhizinisi kubuleyo ama-ATM naba sebasuka labo bulala eKZN kanti labantu bebabuyaphi ngoba besithi ngemaswati thina uyayibona uNkulunkulu ke besangembule lekuqala wangitshela wathi libandla lakho wafeva lento le litawuhamba lonke utawusala ungenamoto utawusala ulamba ngathi mina kuthi inkinga Nkosi bathi asimbona we thank you bangamthathi kancane Zulu Makeba we-Democratic News cece bangamthathi kancane amfeva mina Zomathi bangamthathi kancane Ngizwemathi lo wathi ningambulali iMajave Ngizulu Makeba lothi wendeni umuntu akakhuluma la kufuna cece wangishayela wathi prophet ngeba kubulala phela wena nokukhuluma into loyifuna beta mnakethu baqwala sigungu bajika bangifuna ngithi mina nangabe kunguNkulunkulu lophila ngoba Nkosi aselimele liqiniso emadloda singathi sono bamba Sawula waqosha inyanga eveni lakhe sekufe Samuel wabe bethiyolwa impi uNkulunkulu wangaphendula wathi ngifuneleni isangoma leni sangoma sivusa umprofeti Samuel na why Samuel akhuluma emathuneni why Moses akhuluma emathuneni akhuluma naJesu labafile mnakethu bayakhuluma abakafi kulele lolubumba lo moya uyakhuluma emathambo uyawalahla mfundisi prophet ngiwalahla ngelibhayibheli ngiwathola eBhayibhelini so lokuthwala kwakho ngoba mostly abantu abathwala ukhanti bayagaba bakufasa kufasa hey sengicorrectha kabuhlungu le okay angikhaze labanye ukuthi ukuthi ufaka liya khona lokugaba angikhaze kanje Nkosi umuntu nemuntu ithi ingoma yase Wesley umuntu nemuntu makahambe ngopiso lwakhe uthi uNkulunkulu ningabehluleli labanye kuze nani ningetohlulela uthi angiketele kutoqitha umthetho netimfundiso teba prophet but ngitele kutoqwalisa kwesontweni mntana baba akungakushinji bunguwe bakho uyabona nje ngilakubekisa anishuthe banene uyabona ama threats la banene man uyabona ama threats la ngiyabona but that's Majave uhleli negay you know what I'm saying uma comments la ngekho you know what I'm saying but that's Majave uhleli negay
bangathi lokho ukuthi wena yini lele bange wayithanza lento le uma ufunze eBhayibhelini umuntu lebengaqhina tinwele achiye tibetinengi livangeli lereke ngilona nguSamson lekwathiwa kangahuli tinwele wathi luka waze watikala mntwana ba kuze utokhona kuhamba naNkulunkulu mbude uNkulunkulu ufuna ngenteni Nkosi kuze ngijabulise wena. Yeah. Prophet Major V in the building. Nangabe khona lesingakubuda utasibhalela ama comment section staphinze simfune ke phana simfuna sesineketa lo 10 vele. Banginike into le la ukhona kuyiphendula banganginike ukungibhala njengengulube la. Akusibo lapha. Ngilaba abalelo bachazile laba bayakuthanza laba ngibona labacelile. Oh, the beautiful man. Laba akuthanzabo la. I am the beautiful man in Swaziland. Ngihlala ngisho njalo. Yeah. Handsome man. Prophet sesiphetha sicela ukuthi emagama ekuvelisa maybe lo ngafuna kusho maybe ukuthi libandla lakho likuphi labafuna ukuvakashela konke lokho. Cha. Ngiyatholakala ku Instagram. Washa. Tsunami. Ngiyatholakala ku WhatsApp 7624 8848. Now ufuna iProphecy ngiyangicela ke ngoba ngiyakhotha aphatha sengiyamtshela ulahlekelwe yini ufunani kwendekeni sengiyamtshela Qhubeka. Now ufuna icounseling njengaloku sikhansela bantu labaningi emaChristianity aphuyile Nkosi uNkulunkulu nakadala umhlaba sengivalile sakaqalanga nga spirituality wathi angende konke wasuthi kuNoah ngena nato tonke etilwane emkhunjini even nasikale ngisabelungu sifuye timfene sifuye tingobiyana utokhangisa abantu singafunzi buthakathi bodwa asifunze imphumelelo kaNkulunkulu sidalelwe ngqebe. According to Tsunami yini kuthakatha nawuthi nje nakuthakatha kuthakatha ngimona kudlela lomunye umuntu ukuthi angaphumelele akuthanga ukuthi maybe uye kuphi kuqala nje enhlitweni kuqala enhlitweni. Number 2 ungagathi kuloya konke tibuke ukuthi utalwa kakuphi make walotshona noma kalotsholwanga ngoba tibongo tiyabanga tibuke emnana baba asengikubekisela ngilokuthi kude logabe ebuhlalo uyatibona letinto le angifuni lokumveta uyatibona letinto leti tibuhlalo leti kubuhlalo lo kubuhlalo lo naloku kukhona lokhu kurepresentako mane wena ngeke ukubona lokhu kusho irege kuMajor V shothi ngiphethe yonke imibuso yeah kuraf phathe konke mina yonke uthithe uya rap uyacompose ya rap ngomshale emalayini phela nceke ungahamba usithi fahla bayimesha bayayifuna asengisho ke mfana yeah eBhebhekeli sohlangana emigalo sohlangana emigalo eBhebhekeli sohlangana emigalo. Ifikile Tsunami right here in the studio. Make sure you subscribe, hit the notification button, comment. Bese sivalelisile mosi. Kude bozofuna kusha ngifuna khona bosasho ukuthi Instagram ngicantsi libandla lakho. Ubothi now entertainer uthi the beautiful man in Swaziland. The beautiful man in Swaziland. Now ufika kahlobile uthi ufuna iTsunami. Ngila kahlobile nje nawubheke ephoqweni wabuka ngeshe nayi auditorium leyo ke lenkulu ingahosta over 10,000 webantu. It's Major V himself. I'm 43 years now. In searching. Okay, ngithi mako wakho ngaba na 59 wena bese una 40. Khohlo. Mina ngina 30 ngina 14 years. No, essentially you are searching. Now searching look 14 years for love. Not ekudaleni kwami ngina 27
laba bangeya labasho sibabona lesithunywa Sengisho kona ngithi kuloba 27 ukilo wakhuluma ngesithembu ukuthi usaba welcome and bomedem laba bona lo handsome man phela ukuthi hey bayamfuna lo beautiful man. kuhlukene lokho angisathanzi sengithanzile Hatch. sengiqhethile Tsunami in the building. Utuna 27. Yeah, the real age is 27. This is a tsunami. yes 27 I say don't argue wish comment down on the comment section below nisitshele ukuthi no ngina 39 comments down on the comment section below. Don't laugh like 27 to entertain the people Prophet, thank you so much for coming. Ngicela ukuthi ni-comment lana kusho ukuthi nasekabuya nifuna ukuthi aniphendule nani nekuthi sifuna kum-interview ngiyafisa ahlale nemuntu lana kuke kubukane bese na-MD evangelist wakushiya kwadwe wamniketa i-offer wamtshela ukuthi akabuye entosebeni. no ngiyayithanza lenceko evangelist Linda bangamjaji ngoba naye ukhuluma la kuvako umuntu ukhuluma la kubonako ngoba umuntu nemuntu unelungelo lekukhuluma lambulelwe kona asimbulelwa ngekufana Yeah. ngive nje lomunye umfundisi vele ngidakhomenta athi bamshayele aseJozi wathi bathi emantombazane la faka i-G-string ayesihogweni ngiyamathi mina ukuthi ngilinda lokhuluma nge-G-string miyekeleni kukhona labasitakalako kulento leyo ungamjaji ungathi wena uNkulunkulu khona labasitakalako so nami nje kuba la ngisitakele ngoba sengiyeva la emandleni ngibukelwa from America Nigeria Yebo. namhlanje bengishayelwa ngumuntu lose Zambia aqela umthandazo wangifakela 500 rand aqela umthandazo ngashayelwa ngilose UK aqela umthandazo nginebantwana le ngibathandazele nami laba semaveni lesikhuluma labangibukela ngoba ngeke kwendeke nawe mina kethu nje ungenteka utahamba ngelimousine wena ngenteka hamba ngelimousine I receive. ngoba la kunaNkulunkulu khona kufuna kwehle emanti Siyaye sithi nangabe sine njengoba ngisho ukuthi besina Pastor MD Evangelist Linda kophana MD Evangelist Linda hayi pastor lo pastor akekho so nyalo sina Prophet Major View nasivala wasibongela ngemthandazo besicela Prophet ukuthi sesiyiphetha usibongele ngemthandazo nathi uma ushiye sibusiso kunayi crew yami nalokuzama lesiwendako sibandlula abancane Nkosi yami. Ngiyawathanda lamagama iMathapha Gospel Messengers uma iqala kuhlabelela ngangisethe libandla yaya kimi yathi Prophet bengisengabe ngimfundisi lamini yathi ngicela sihambe siye entsabeni sakhuphuka salapha nayo le team safike sahlala ngayithandazela bengikhuluma naKenenzi nani bantu abakithi ngilothi ngisadeliver lo umthandazo a grace upon this place uNkulunkulu akehle ngamandla nangemlilo loqothulako akawadle amandla emuntu akadelay kulaba mlalelako. Let's pray. Father, Heavenly Father, oh God, in the mighty name of Jesus Christ, Heavenly Father, I pray. Heavenly Father, we thank you for your anointing. We thank you for your grace, oh God. We thank you for your favor. Wawukhona Nkosi umhlaba ungakasekelwanga. Nkulunkulu ka-Abrahama, Nkulunkulu waMoses, Nkulunkulu waMordecai. Heavenly Father, oh God, mnikati wetinganyeti, mnikati welwandle. uNkulunkulu phezulu, uNkulunkulu ngaphansi. Bible lithi live lakho Nkosi linkemba lekhalipha nhlangothi zombili. Heavenly Father, oh God, I pray for your glory.
sishiya umoya wakho Nkosi wekuthula, moya wokuvana, moya wokungahlebani, moya wokungakhulumani, moya Nkosi wokungadubani. Heavenly Father God, O Lord Almighty, we thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, Father, we thank you. Amen. Amen. Yeah.